Damdawiin pakhata thuruk tenawm tak mai hmuhchhuah ni a he thuruk hi cctv footage atanga an hmuhchhuah ni a he an hmuhchhuah dan a video te po hi kan thlir hawanga hospital pakhata thil thlen dan mak tak mai le atopa an chui chhuah dan ngai nom tak mai chu kan ngai thla ho le ang May ni somni pasari kumsang ni somni pahni ani a anesthesiologist Dr. Chet Marsden hi operating room in zaina rooma nurse tele surgeon zaitu doctor le an zaitur ni khochelova an siam to tenenan hawa Dr. Marsden hi Baylor Scott and White Surgical Center tuna kan hmu mek Dallas Texas a thok hi ani a ana chu mi zayan ni chunga muthil tir le zaizo a him taka an harle na thataka thok tu ani a hemini hian Dr. Marsden le athopui te hian nuvalai pakhat hi liposuction surgery anti sakmeka Dr. Chuan an zaina te chu a thrui fel le chia Dr. Marsden na a intran veta ni khoshelova oma an zai chu a harle na thok ve thung don ani anesthesia machine lian ve tak mai chu a offa amaya maksan vuwa sakte chu a phel sak boka an mi zai hi a IV khai mek hi anesthetic drug mixture ani a hi saline IV pa ngain athak ta boka anesthetic drug ataksa alute phoi vek ta ka chuan darkar chan ve vela chuan aron har to don ani ti chuan an mi zai hi Dr. Marsden le nurse te chuan OR operating room atangin an nor chhuaka recovery room lama an panpui meka mase an kal mek lai hian an thopui te nurse dang le anesthesiologist dang te nen chuan an in to ka konga to dewa Dr. Marsden chu asira vakalin asir zogin avading le ri loka anin pel fela an kal chunzom le ta an kal lai recovery room an pan lai hian Marsden chuan an mi zai chuan ena thila dik lauti a she thei ngal avuna lo dang veka Dr. Marsden chu maktilut tu kena menga monitoran ena abipi pa ngai reng kha lo khopin alo sang ni in mase a en lai rengin chak takin ron hiam le loi si chuta aka changin phuana ron chhuak ta boka hemi che hi cardiac arrest in aom ngei don ti achiang an che fatani lo chuan alung phu po top don Dr. Marsden hi he thil thleng thut hian a thong hle a mase ati turati fat an patient hi a oma namin chest compression an pe a alunga thi sena kal twan theinan heti lai hian surgeon chuan oxygen le bp damdoi lo pe na lo boi pui boka nurse chuan ambulance a kau bok ambulance a kau chan chu helai surgical center a hian hetiang medical emergency a buai puya enkol na tur khol an nei lova anti thin chu in zai tur po ama tanga ro man sa appointment om sa chia zaya khoi thin an ni medical emergency a omani po in anti thei om chun chu adin huna normal na anti thei ang lo ti photani maya hei che hituna po hian anti me kani adin hun po a that pha de ungeya minute ni khat leka paramedics ten ron thlenga ambulance a norluta damdoi indang an pan puita Dr. Marsden an ambulance chu a clear liama a patient chu angai to to don lo enkol na tha dong to don ti shena in a thil ton dan thil thleng thut khana la thong ema a chan chu hetiang soifia theilova in zai pa ngai maya cardiac arrest a mi an thut mai hi thilwang takani hei hi doctor tam tak rei tak thok to te po ina an ton mai ngai lawani a Dr. Marsden tan chuan hei hi avoi khatna alani lo zui hemi mani chia hian he an surgical center a mi tho hi cardiac arrest in alo thut boka an zai zo chia thole ngal Dr. Marsden hi inchung lama hospital administrator office lampanin thil thleng soi turina chawa angai to chaupa reng mi pani engot ni indot chia hetian mai him makatilutuk abei sei ber chu he thil thleng pal engemo mai ani abei sei taksetani he surgical center administrator hi Ashley Barks ani a he thil cardiac arrest voi ni na thleng a hriat hian staff meeting akau ngei tulina hria ti chuan hemi tlai hian amale Dr. Marsden le medical staff somni chuang baka doctor nurse le anesthesiologist te chu conference room ma anin hmuhchhuah Ashley Barks hian thu asoi chana an damdoi ina mi pani lai cardiac arrest awanga damdoi in danga da anni to thule an ma ne ro an that to thu asoya ma
se esli hian he ruma ve te ho zong lo ngai to ave vek hi asoi chuaka cardiac arrest a thut hi avang lu tuka engemot takin he thil hi athen ti rani theangem atia he hi kan ria chua watangai ati esli hian cardiac arrest a pahni te file te hi lo en to a damdoi nge ilo an nei ti te thil dangpo staff ten an mu mai tur engemaw omem ti lo en vek to a mase an pahni hian zai theilo na chan tur thil allergy mo adang engma boina le harsat na le natna engma an nei ashelo rumin anga zayani MT ten en haule a nilo an zai chan ain ang lova an zai na ru mai nang hek lova an ma ni zai tu te ponin ang chuang lo esli chon an bung ro man na vel ani tur anga thok lawani theyang emati a esli hian an khol te endik vek adu awang hian a staff te chu khol an endik vel chung chuan an patient te uluk alo en kola thil dik lo le dang lam lo ngai ven reng turin ati hloma kar thumaliam ta juni somni pani tlai lamani a esli in zaina room kota a oma cabinet pakhat in zaina ahman chi damdoi sang omte endika cardiac arrest a pani te chungchang char khala ngai tu a an damdoi in a khol zong endik vek to a engkema thavek tuna damdoi hawa endik le hi ati thai chuni to in a sia a damdoi dik lo le chia thi to emo thil engemo shim dik lo omem ti endik le veka ma se hmuchhuang lo ma se khatia meeting a kawatang khan cardiac arrest case dangero hi chuan nei bel tari lova esli hena ngai tu a heng thil zong thlen chan hi shelo ma se hunkal to ni ati in ain hnem chopa akala break room a lunch ei turin akala break room a thleng chia alu chia hedam doi ina thok hau chu an lo thu khom ti hmuwa an lungai mel em maya an tap lo chawa chanchin awazo chuan hedam doi ina an tho pui tho anesthesiologist Dr. Melanie Casper athi thu an lo shila zana an ina heart attack lo neya apasalin mu in 911 kola mase paramedics an ron thlenin alo thi to esli hian makati ema Dr. Casper hi ashechianga heart attack nei thut thei tur ani ina shelo shisil mela pulova kumsum nga pelve or chawa makati mase nirewak lo liam ta khachuan anum samwak lo thu tu soive nge maya kha a heart attack in tan na polo ni mai theian yan ti a surgical administrator ani angina na tan le watangai staff te haune na Dr. Melanie thina vuina kalte le damdo ina hun man te aboi pui watangai a ninga aliam le a joni somni basari ni a esli hi a office computer ma a thu a Dr. Melanie Casper share ring na a an mamo tur thilte a ordera pona tlan thom ring tak asheta akong kan ron hong hala anesthesiologist Dr. Marsden lo ni in achi ai mele mema athleng le aron tita esli pu aphudat theya azwang thau wata an tlan chuak ngal operating room an thleng chap tia achunga tanga heart monitor ri a thalo ri chuan shengala heart monitor ngila omri rivot an shia operating room a kongkale lam in hong an mu a achunga an valut lo na in an mu theya achunga patient chu upalam ni in a om an lo nem le na samai avuna lo dang vek to ka phuan boka a ma cardiac arrest omte ang chia khani tunami phei hi chu heart monitor angil pop maya athin na photo lo tina ni a hlau thong lu tukin thok tu te chevel chu esli chon lo ena heart compressor hi a thok lo ani chuan athi thei ti asia athina lo phuve to ta paramedics pani anon tlan lut le a heta tang le lo te a hian heart monitor po apa ngai ni ti shiat nan aron rele wat mai a om an nem khan zia anei ta ti nani esli chu athoko ka masian boina ala re chuang lo emergency case an le patient po nor chuak le a esli Dr. Marsden le midang te chuan engi zia engi thleng hi le antia heng cardiac arrest thut hian chana nei don chiang lut tukan te ma se enge an she thei si lo an dam doi man na le an khol ani lo chuan enge ni ta ang esli hian shia chua nge tum hemi changa thani vel chung chu thok tu mi mal tin te chu thu zo tin esli hian azir chiang veka anti turik takan ti MT te ma se that taka thoka ti te vekan lo ni omzia chu cardiac arrest te kha khole madam doi mo thok tu te fel lo le ti tur ti lo wang bo ni chuang lo ma se cardiac arrest chu he an nam do in surgical center a hian ala thleng reng thau July a mi pathum an om le a August thatir lama mi pali an vain ma mi nen som lai an ni ta tu ma an thilo na in esli hian an lung that lo pha to tur an om ngei don ti asia a poya ti tak zet
enge asha chuak theiri silo amang ang tak kaseto ogas ni somni pali ero thil thlenga omta thil pahni ni in ogas ni somni pali zinga esli hian Dallas Police Department atangin phone call adunga antho puinu thita Dr. Melanie Casper autopsy result aron chuak tia shila a ina heart attack thi khani a test report a chuan a heart attack pa ngai alo ni lo nge damdoi pakhat bupivacaine overdose awangani he damdoi hi esli hiana shechianga inzaina anesthesia na shet lo na ta na man thina ni a mase esli hian tuma he damdoi mangswale odi ala shengai lo bupivacaine hi morphine te phenol ti te anga rui thaiani hek box si lo esli chuan officer ne na chuan makati zia soya damdoi zong zinga bupivacaine odi hanni chu makati top thailo officer chuan he bupivacaine hi andamdoi in surgical center atanga Dr. Melanie Casper hian alakani nge an rin thua suibuka esli chu ashil hai le esli hi andamdoi in a cabinet bupivacaine anda na chu endik turina kalwata ma se a endik ma in thil ron thleng le ta operating room chunga thom ring takashale a he room a hian mi pa kum sompriat mi zai me kani ti shia a sinus surgery ti me kani a operating room atangin kongka an ron hongle troya nurse ron tan chuakin emergency a kaule ta esli chuan ti theinei lo mang ang takina ena room chunga he mi pa kum sompriat mi hi chest compression an lo ti le ngat book a voice som pakhat nan he damdoi ina mangchhia hi a thleng le me kani damlo chu damdoi indanga transfer ani le nuwa esli lung oi lo mang ang si chuan thoktu engemo sa takawa o aruma chuan an zaizo chian nu ma velte chu an endik zung zonga an damdoi man le kholtian endik veka chuat te thlengin an ena mun killamte thildik lo omem ti thlengin an ena bollo bom thlengin an en bollo bom takhi esli ber hiana va ena ava muchia chule a oi theilo hetiang thilrap thlak ti theitu an om hi a oi theilo engwang nge ni ang ashathiam theilo a thil mu chula in atlan ngal pata in chunga chawin police a kau ngal minute rail te ya surgical center a chuan police pahni an ron thlengta esli in bollo boma athil mu a entir chuan an case khoi tur hi a serious ti an shethiam ngala or room an endik thale effect phota baka operating room hallway ya cctv footage police te hian an en ngal bok ti chuan hei hi thil engemaw thleng hi an huta ni chu hei hian cardiac arrest thleng thut som pakhat te kha a chan alantira hi ninga liamta august ni som pakwa thil thleng an hmu chuani hospital athok pakhat hi inzaina room bul hallway a kalme ka azaka lekha adaboka fridge ang tak thir bom chu a honga iv bag pakhat chuala chuaka abulami te chuan makantilo achan chu hi thil thleng pangai ve mai ani he thir bom hi warming machine ni in iv bag anda thina ni a in zai mali in zai nuwa an khai thina ni he warmara hian iv bag som chuang vel chu anda reng thina atlem deuh chuan staff member restock theiten an stock khat le wat thina footage kan ti lan zo chia khan dik lawa oma police te chuan chik taka an en chuan he pa warmer pana kala honga iv bag la tu hian paper ringo takeng lo heng paper zinga hian thila thukruwa ama iv bag shan pa akeng tela azaka iv bag warmer mi alak ma hian ama iv bag hi azaka mi hi ada rojewa athleng dina ni chu hei hi ati turani haulo staff restock thein oma ani hi stock theizinga atel velo hetia ada atanga minute som thum vela hian nurse ron kala warmer mi iv bag hi ron la a operating room a pan le a inzaina room alu ta minute rei lo te ya he inzaina room mi nge hi cardiac arrest in a om nurse khan khapa saline iv bag da takmai kha alafu hlo ni in kha cardiac arrest hen tu ani ti an shereng reng silo khaminu khan esli khan shat chwa nge tuma bollo boma iv bag a mu a ta khan sirin sa vi na kwa aputa tlat mai kha thil ni dan turani haulo iv bag esli na mu tere utte om ngei mai hian endik ta a cardiac arrest thlen tu chu engele damdoi pathum in pol ni in an pathuma pol an ni hi chuan taksatan bom ang mai ni in cardiac arrest a ngal na ani tuna kan hmu me khi damdoi he doctor hian a pol vel lai chu ni a heta adam doi pul ho hi lidocaine ni in
anesthetic na hriat lo na chuan epinephrine taksalo inven na hadam na ania apathum na chu BUPVK na ni Mrs Melanie Casper odi na ang chia kha chuan he thil an hmuhchhuah wang hian Dr Melanie thi na po tuna thil thleng mek nen hian a in zoman ring ta a Dr Melanie Casperi thi pa khan a omanuam vaklawa a dehydrate bok nen a thi ni khan na kalama se anuam lo riawa a ho ma khan khawar marami ngei kha ina in enkol nan ama a in khai nan pakhat IV bag khala a mandoi thak takin IV bag damdoi pul ala fu mai paramedics te a in an va thlen khan IV bag kha lo la in khai meka ma se a hun lai kha chuan kha thil kha an ring hlel phalo ring hlel rutur om chhun chu khati laya lo ring hlel ruwe tlat tur chu IV bag ka dam doi kap lu tu ngei thok tu pakhat mi pa chia kha ni a he pa hi anesthesiologist ni in cardiac arrest thlen masak bedroom a Dr Marsden an ko alo kena asira alo dina kaltlang pa kha ni a he thil poi khoi tu hi Dr Reynaldo Ortiz ani kumsom nga pariat mi ni in he surgical center a hian kum khat vel chi ala thoka ma se me ni som pakwa kum sang ni som ni pani khan cardiac arrest mak tak tak in tran ma kar khat vel kha ni chu he meni me ni som pakwa hian Dr Ortiz hian a patient thok boy khopin thil alo ti swal pala a patient hi athi pha tre pawangin ama hi warning a en thla kani a medical license a chan pha theibok warning donga en thlak me kani damdoi ina thok tu te reng reng an film khur turani polo thei ani lo miaw chuan le Dr Ortiz a hian engtin nge hetiang din huna adin wanga heril ru hi put thei ni atum dan chu Dr dang zong zong te po ti swal le poi khoi anga lang turina du'a ama alan bo ve deuh theina a tho puite man tur IV bag ka khang dam doi te kha lo chiulu ta dam lo te kha cardiac arrest in an om pha don ti po a sharing ma se surgical center a cardiac arrest om te hi tu ma an thilawa ma se Dr Melanie Casperi IV bag Dr Ortiz da lo la fu tuero kha chu ina a om miawa boy pui tu nei lo nen khan a thi phata a he hi Ortiz awanga thi ani kum sang ni som ni pali kumin April tha khan Dr Ortiz hi thiam lo chantir ni in kum za pakwa thleng tang thei tur ati ani